Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Bellren News vha tshi khou ṋetshedzwa nga Mulalu Muvhango Mathoma. Kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya saintsi, vhasedzulusi vha ri u ṱavha miri fhethu hu si na miri ndi maitele ane a nga lwa na tshanduko ya kilima na u vha na mbuyelo kha zwipuka zwa ḓaka. Vho shumisa modele wa kilima na ṱhoḓea ya haya kha tshaka dza zwipuka dza zwigidi zwa fumi ina na maḓana mavhili furaru ina. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Vho Jeffrey Smith u bva Princeton University. Vhasedzulusi u bva kha ḽa Amerika vha ri vha na nḓivho yo fhelelaho malugana na vhubvo ha tshivhungu tsho ṱefhadzaho ndimo ya maḓabula devhula Yuropa nga ṅwaha wa gidi ḓa malo fu ina ṱhanu. U ya nga ha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya PLOS ONE, tshivhungu tsha Phytophthora infestans tshi bva Amerika Tshipembe tsho thoma u phaḓalala kha ḽa Amerika devhula phanḓa ha musi tshi tshi vhanga mutshinyalo kha ḽa Ireland. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya saintsi, vhasedzulusi vha ri u ṱavha miri fhethu hu si na miri ndi maitele ane a nga lwa na tshanduko ya kilima na u vha na mbuyelo kha zwipuka zwa ḓaka. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Mafhelo a vhege a vhunzhilinzhili ha thiri kwaṱa.